Wako wa cukuru uyu uri uhuthirite kigene gia ciringi milioni 13 kuma kuri NGCDF ya Voi gukuhiririe bata wa mathomo ma kothi cia moko kuri aikari a Kisingau. Kuona cukuru ungi ta uyu uri hakuhi ni wa Coast na arutwo ingi matirari na uhoti wa kukinyira. Nashukuru sana kwa mradi huu wa hii shule, itatusaidia na itatuondoa ujingani, kwa sababu mtoto akisoma si sawa na ule ambaye asiyosoma. Tuko na walimu waliofuzu vizuri na wako tayari kufundisha. Kile tunahitaji kuambia wakaaji wa Kisingau ni kwamba mradi huu ni wao, ni wa kitaifa, utaleta watu wengi kutoka Kenya nzima. Na waomba wasiachwe nyuma, kwa sababu mara nyingi sisi wazazi huwa tunalegeza mkazo kwa vijana wetu, na si kila mahali Kenya watu wanajilegeza. Kuringana na mũmbunge wa Voi Jones Mulolwa, kuhingũrwo kwa guo nĩ kĩonereria gĩa kwarahuka kwa mathomo gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩrĩa gĩtuire gĩtĩtie cukuru ta ũyũ kwa ihinda iraya, ũrĩa rĩu ũkũguna aikari na arĩa mamarigicĩirie. Mwito wangu kwa watu wa Kisingau ni kwamba walete watoto, kwa sababu shule ni watoto, si mijengo peke yake. Tunahitaji tuone watoto wamejaa hapa. Ikiwezekana wakati tunafungua tupate watoto zaidi ya 1000 hapa. Inawezekana. Aciari na aikari a gĩcigo gĩkĩ nĩ mahoetwo mateanĩrie meciria ma atĩ kothi cia moko itirĩ umithio. Arutani makiuga kothi ta ici nĩcio ihingũragĩra aingĩ mĩeke ya mawĩra na njĩra ya naihenya, mawĩra marĩa matangĩhota kũrutwo nĩ aingĩ. Katika nchi hii yetu, kazi ambao ni za maofisi zinaendelea zikididimia, na zile kazi ambazo zimebaki ni kazi za mikono, kwa sababu kazi ya mikono haiwezi ikakosa, inakuwaga mingi, na kwa hivyo vijana wakiwa na ujuzi hawawezi kusema ati wanakaa nyumbani hawana kazi. Tayari nimekuja na msajili wa wanafunzi ambaye yuko hapa na amenipatia courses zile ambazo tuko nazo kule. Course ambazo tutaanzisha hapa ni zile ziko kule. Chuo hiki kitakuwa ni chuo kile kule. Riu andu ethĩ nĩ marorio mahanyũkire mĩeke ĩno cukuru-inĩ ũyũ nĩguo gũcangararithia njata ciao mathomo-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene. Hata na vijana.